Mama, ano, makulang masinggit mo. Ay, di ka masinggit ha? Happy birthday. Kanta diretso. Kanta diretso. Hindi ka masinggit. Singgit mo, wala ka Hindi nila kung masinggit. Sadya sila. Dre, bantay Dre. Me. Stick puso. Stick. Ano lang yung singgay? Stoy. Hindi lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ma, happy birthday, ma! Natuwa na isa is happy si Tao. Ay, makiko! Sutso na! Imok kiko! Tadyo! Ginaldo. Isa-isa na yung mga bisita. Natawa. Mga bisita mo. Sino mga bisita? Oka. Wala ka na. Walang tawa. Si Jerry. Si Jerry. Ano pa di? Nasipon ako. Gata Jerry. Ote. Sino naman? Girl. Hindi ko na may patang si girl. Ato lang dali. Nama kasi bonbon. Ang kasi tadyo. Bonbon. Ang kasi tadyo. Tadyo ka. Jen? Tita Bem. Si Topol. Tita Karen. Karen, Paul din. Ano yan yung Paul Ako din ako kawanta. Isa ka kawanta? Ito sana yung mga bisita mo pala. Kalipay. Ayaw mo. Tadjin, Arakman. Kabin, Kulari, Ipamay. John. Nesa. Hello, ma. Makeso? Ano? Sipolo po. Okay, quality si mo. Pisto. Surprise ka? Surprise ka man kasi? Ako, relax lang. Punta ko na sa lipi. Ang kalipay. Ay, thank you. Oo, lugay na. Thank you. Minit na. Go. Birthday. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Thank you.
Birthday, Mama. Nakalites ka ba naman? Ano pinapaabot mo ka? Hindi, wala. Anyway, ang inyong cake is courtesy of Ray and Joe. Inangagit hatag para sa imo. Kag ang lechon is courtesy of Joe Ray, all the way from Germany. Oh, okay. Joe Ray from Germany. Okay, thank you, Joe, and Raymond, thank you so much. Okay, nangyama ka sa mga kuma? Okay, may instruction na ilan. Makataluan? Bago tayo sa puso ng party ni Mama, makanta ka tayo sa happy birthday sa iya. Tapos naman, nakagay-galo. Makanta tayo, happy birthday. Makaon mo tayo. Ngayon, mandito lang tanan kay mga kuyang kita. Pwede ko sa isang buwan. Will be led by Larry Go. The in-house prayer pastor. Okay, let's put ourselves in God's presence. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you for this day that we are able to gather again together as family and friends to celebrate the birthday of Mama Epps, who is living well and good under your mercy and grace, and of Roy, whose birthday we also are celebrating today. No? And we ask, dear Lord, for more blessings for Mama Epps. We pray, dear God, that you continue to bless Mama Epps and Roy with good health, abundance, and blessings in many, many, many years to come. We also ask for blessings for this household and for this family and for each and everyone who came here to celebrate this beautiful day. This we pray in Jesus' name. Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you. Ang tudo-tudo, mag-ingay na. Tudo na na. Sige natin ito lighter. Yan ang Kaya makagtatiwan. Junjun din. Junjun. Thank you. Thank you everybody. And I'm good. Ang galing ka sa abroad. God bless. Okay. Ano rin iti-it. Yun, di ko iti-it. Ito ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ocho-ocho. Tayo'y mag-otso-otso. Otso-otso na. Thank you, Regina. Malakay. Thank you. I love you all. Sila na imo yan, ganda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. Ano na tapos ni Mama? Ang gift ni Tito Racy mo, kasi na Joe, at isang bilog-bilog pamilya, ang cake na na. Mayor Rodney, Mayor Rodney, cake mo, ikaw na pamilyo po, cake na na ang pamilya. Ma, remind ko lang, duwa mo.
Luwala ka kay, kung wala kami mabutong, sorry, ka na lang dito. Ako na yung posisyon, tayo. Hindi, kada ako din ang tutungon. Ay, hello. Wala ka lang sa unod, wala kaya tapos ng istorya. Kuya Kandila, tutungon ko mo. Ano yun? Ben, sige, ba? Saba! Hindi na kutungan mo? Na, final na, Wala na! Pilihan na yan! Pilihan na yan! Select lang, select the best. Kandila. Yun na niyo, wala sa bulak. Sa bulak? Support! Ate mo, kung yung magyapon. Sabay, sapa! Gawin ka na lang buktong mga sigurado pa. Pasanin, wala ba? Wala ka? Paliwan, paliwan! Tapos ang party. Saray ka mo. Last na lang yun! Yay! Away pa! Ayaw. Lapit na nga last. Kasi ang kandol. Gawin na lang buktong sigurado pa. Pakaw na lang sa Repetition eh. Why na? Why na, unong duro? Why, magyapon! May ising ng kamot. May ising nga. Oo, yabayo. Sige na! Dahil, apat to na ito ni mama mo. Last chance na lang ah. Dahil lang ah. Last chance na lang. Para lang sa bulak. Ara ko rin mo. Nabi ka tutlo ka lang. Ano? Bulak ka. Madwar na nga. Arabi. Ano ba ito nga? Stick na. Okay. 50 nga akong din kaya. 50 akong din kaya. 8,000. Lapit na lang. 8,500. 9,000. Wow. 9,500. Wow. 10,000. 12,000. 13,000. 14,000. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30,000. Bilang natin sa mga laki. Pila na. Wait, try ito, Ben. Very big na pila.
Oy, siya ka ba, te? Ay, tayo, ulo na lang ka. Huwag ka na lang kain ka. Huwag dilensi mo. Ang cake.